Кандай болду бүгүнкү конкурс? Жакшы, өтө жакшы. Биз оштон болгон үчүн оштун өзүбүздүн күрүштөн кылдык, өзгөн күрүштөн. Койдун куйругунда. Койдун куйругу менен. Атайын күрүч Мемеден Кыргызстандан алып келгенби? Кандай болуптур плов? Кайсы алдыга келатат? Тең келешат барды. Üç kategoriya boyunca. Birinci görünüşü boyunca, ikincisi damı boyunca, üçüncüsü gürüç mene etinin bışırısı boyunca. O şu an 3 kategoriye bölündü. Kança kişi katıştı? 2 kişi daha. 5 kişi katıştı. Sonun boluptur. Индийский рис, не? Сиздики эмне плов? Махмуд, индийский плов. Индийский плов.